Kevin Kadona ntuna mutegere mbirigire Jumapili kunitse na mbere bobo yagaibaga nonto bakona kanya kugwatanira nawo nikire wero thamu kwanja mitagwantinyari kinyo tukanjire anteto chieto governor county ya Meru mutumanto ithinki antukegoro na kinyete kiri sibitari nini ya mwero nkangare kirete wirane bwa kwagirithia sibitari jenkurukia kijukia kanya kumeneria chindani wa kirigite kia governor barane Franklin Mithikali Nturi na Peter Gatira Umunya akiuga kagita karabari na inya ya gisiasa barite ne binene gutukyo batethia na kio Ameru John Thega no ina report ije Bitari ya mwero nkangaira yegondi ya kithigishiko bunga tigana West kinya nyuma ya kwithira tungatagira antu baingi ne thire tayina mathina kathumba o kagita Sibitari ngabana ne o center Sibitari ngabana ne ari na ambulance ya ero na accident na ya bila ukadhara wina kaitilafu kidogo maisha ya hatari ni makana tima na sibitari tungabana ina catchment nene muno utengere ile sibitari nene. So your excellency ito wewe ongela daktari, tunashukuru sana Gavana Mutuma kututembelea. We have good things on our side, we have also challenges. Actually tupate an extra staff, especially a nurse and a clinical officer. Ara muthenya we muthenga Gavana County Meru mutumanto ithingi kinyithike sibitari no kenda kuthikiria mathina mana nkuruki kumachwira ntaira mutumaye gukuma gitine na mwaka yomwe ibo kuibwa ngwe utomba kulitaka sibitari kagetu kinyake thira bandu no yina thina cia kwithira mandaktari yatira kinya kana yatira ana lakini nte kumenya kethiri boko miturandikire mandaktari mweri muthiru iturandikire mandaktari na ndenda kwira Dr. Dennis na bwana Moses Bayenia no tubaite katukuchumbuka na manto ya mandaktari hakikisha sibitari yetu bwana mwanzia na bau bangi ndona baire beta rutha kana rira bati aline ya kwithira baingwine sibitari ite kwethia atia ite kuingwa antu baba mwero nkanga no bendelete na matibabu nkwirwa ura sibitari yetu yina ngui nene muno gutethia ekuru rira bakutharimwa no ntunini ngai ekite gitine kina imbendete antu ba mwero nkanga tega babundo mbere mbite laide nau na ara tumbo buriria ngare ndi buretere ngaringea mutuma kagitani waku na menereti antu bake bagiciaca barabo china no gite kia Gavana County ya Meru akeweta Peter Munyana kakinya Mithikali Nturi akiugi bari tongoriani na itebine thirikari ni indi batigire antu ba Meru thinani nene na mono antu banyambene teka nyambene yetu ite twire na tungeria tiania ni tware na Gavana wetu Munya atoka a minister wa agriculture tochoka twareterwa muntu wetwa waziri Mithikali Nturi ari wa agriculture akuruba bonde beyite mbere na bakemenya nthi yetu mathina yara twithirite twinayo bau mathirikari ne batutiona mathino yara batwithire twinayo inara bakalonso bare bawetangula anto bau bamatiani batoke riko Ameru kana tutire mutuma Meru ana gombana neo tubengere narandera iripotera weru weekend kumantereche tiane betawa John Thega Agiteno kauno ro kurombo Governor wa county Tharaka-Nithi Professor Erastus Njoka norete thirikari gutigira ite kuinyiria biashara na murigo jogo tiaritete jaja kire kigomano kia biashara ntere chiandagane. Coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success. Let this summit be more than a conference. Let it become a platform where ideas become enterprises, challenges become opportunities, and connections become lasting
partnership. Kiathogio kujiritwe kinya ni mubiashara Professor Erastus Njoka agitarira na kuga anacho thirikari itibatiri kwithirikithia na mbere na kugita ogoti ibonene kiri abiashara mono baba kwanjiria nonto kaingi kigwitema biashara chanjiria na igakua. As we talk guku gwetu gutigintu twendagia na njira nene into ira turi na cionthe ciumaga kuntu kungi na kungi. Riu tunkienda kwithirwa kuri na gintu gitagwa law of reciprocation ukanenkera ngakunenkera nimenda kugairia ingilia ya business to exploit it tutie potete ku attract businesses guku gwetu nonto atubara na business ni ma overtaxagwa ni county riu ni bakwenda kana method taxation ni reduced. Anto babat kwithira ba collaborator ti competition. I believe in collaboration. So inkwenda kwira mturate au narwa amenye event tai say that is very important. No weje watrimana na mtu wa industry ingi aina ideas ira ciomba uteithia ke business eku kana ke naro kuritangwe. Na riu abangania aba kiatho giki kia Business Nexus Summit igutigira anto oba biashara mwanya mwanya kinya thomi na ataramu babanto megie biashara bakuja ba muntomo nikenda abathinambe na gukaniria kimathugania nikenda biashara ithinambe na okora nonto biashara ichichomba uteithia muntu muturireni gwake unthe ikwithera kwina antu babengi baina ideas lakini patena the right platforms arabomba kwa na chat arabomba connect na ntu barabomba bateithia kuona opportunities kenda bomba ku grow biashara ciao na kinyama ntu araba bangite kugwithia ya ku grow their life in general. Finally the Business Nexus Summit has happened. We are so grateful netukugwatwa na gikono kinene muno Santone kiatho tukaruthaga annually, and we love the turnout already because we have seen the corporates come in, we have seen the sponsors come in, na even the community at large is very happy. Tuenanginya professionals, we have doctors, engineers, and all manner of things. So basically Bura Tukurutha is coming together, sharing ideas na gukurania twegento kemu. Na nta mwalimu ngakena muno nonto maunto maria nginya tuthomithagia iracine nimo mama Tukurutha riu practically enda leaders mathikagiririe kire antu mabatie kuruthirwa nikenda business yebua. Young people mabatie kwithirwa mari in business makigwata experience from mari akura kuru Komandagani Chukwegamba Ng'ombe, Peter Nicholas, Chabare. Akari bambaranga kuma kiri wodi ya Karamani bethiritwe bagiteta ni kithima kiraba kuga kiathondekirwo ni thirikari nene indi gwakagita gakaraja gitungita kuthwa gigita ngugi bakimeneria mubunge wa Mpuru Bore ni kiraba kuga ni thiritwe abatijanirite. John Thiga no ina report je. Kariba kuma mbaranga wondi ya Karamage chiko bunge atigene East ibona niti kuria kwanero ko ikithima kiraba kuwa benjeru thirikari nene indi mwankira ukithukite mieri kathumba na bataumba kuwa bakithondekera mubunge wa Mpuru Mpuru Bore na araba muriti bwega ririkane wira na berite kenda ka bathondekera batia kuthina mbere na kwangaika nontu bakagia ruyi bora karoi romere ro batu daruda mana ile registration baba mbaranga community mbaranga kenda tona roi tojoka tothiatia mana tano ngiri tano tothurete mwambi na lainaji ya secretary na babangi lakini bakwenda kuruta mwambi shamani kenda barembeja ira toena kope tote ami ende torenda munene tu areke nenda totiotherio onto na kwenda toromba kura ringi ne ya tubuthire roi tote na thina nu mboa we ni tubwithirwe kithira Mpuru na kwenda wea na tumutokeria ugoko na bwithie mboa we no ndo tukuria thina na turia kwina mwithu katukura roi ciringi 5 muji yokwa yuyu njoire kura roi ciringi 5 na mboa we ria ndende na tuite thira kati na mbia cia CDF na tuite arambe tubwithia arambe na ndiriwa tute magwa kenda tubwithirwo roi batwe kubwithirwo roi ni akietu na inkwenda Kenya yonthe tuthikire batwe turiwa atire tukabwithirwo roi kubenda na baria na kinya baria utubwithira tukabwithirwo ibange ikagitani wa karakari wa baurite mubunge woyo tiga kuraitha rutero mwe kimirandi yothi na mbere na raitha kunthe na araba kuwa wondi no ya Karamotie murandi no mubunge oyo mbite kwigua akibairira babu ibo kurigana kwa nyumba president ya waka ile akwa Megindori kwena thoko iwakwa ile akwa Megindori kwena
university ra ruorero ruorwa mekindori kwena rwero renjerwe echo rwa bilioni kithomba rorenjo mekindori karamani inge ipatie tigani isti Mr. Mporo abori oni ngotete na indakwete kura na indra okampendete batwe nimbitonete alama ya Mporo kento permanent ko imbitonete alama permanent so tori wa story ya one time kana two time tokainero kwaya tori after ngwe ikwaya tokwenda kana ingwe na inkwenda kuromba mheshimiwa Mporo na heshima nene na ichie itwendene muno na tendro nwe na ichie te moyumbe wa Mekindori ward moyumbe otigania east kou Zangatha nione maendeleo Kiocho ikione maendeleo Muthari ione maendeleo na Karama ikone maendeleo aka concentrate maendeleo Mekindori yake no tote MCA ni MP na munya ate koroirete kya MP ari uraka ngavana kwa kathio longa meru aita ai mochara ona rompe ke MP arwe na balainas naro na taitas naro na bandiba naro baita na baro kinya kabe ora bawete atura kitha keya naro na level yake na reke amunya kiripotera weru weekend kumantere chiambaranga kichiko bunge atigane East Mbeta wa John Nthega na mwandiki munene kiri Rwangi Rwanda kana cooperatives PS Kilemi Kiburi no mbita kwithirwa akigi karwa diro rais rwa Beyond 2030 aritejeja kiri mambo ja gukungwira miaka 10 ya kampuni imwe ya kweja na mikobo ntere cha Nairobi. All the president aware with that today, this country must change and it must change in our lifetime. Now Antoto Kenya, we are going towards the tail end of Vision 2030. We must have a national conversation about inatukwana ndetu eta na itu wete but tuenda weta Singapore. We must do things differently. So I think what the president did is karure jire tutwaria to etikana area, but in our agenda, in our manifesto, cooperatives is an enabler. But we able to kapanganianto to bodorania to variamwe so that they are able to support all the other sectors. So the president is very clear of our role. The role of cooperatives, even going to the future, is to enable, because of our power of aggregation, kenda to mobilizianto beyamwe kenda tuendelea mbele. I'll be leading as an economist. I'll be leading our people as somebody who has gone through Vision 2030. I'll be joining to lead our people to guide and tell them what can be done in Meru County, what can be done in Tharaka Nithi, what can be done in Kenya. Yes. Tana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nimekaita gate kuraja na nteto nkuruke. Muchama niyo kayo thire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngura chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bidithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kampuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na otebo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just $329
549 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Wingi nkara usionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ngombe riruteria lita 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuite maguru nkuniene nukuone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega ngukuito idhoga tueri tega isuitega pera itubatu sanure we tuchanure nitobu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chonde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. Wingi nkara usionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ngombe riruteria lita 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuite maguru nkuniene nukuone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega ngukuito idhoga tueri tega isuitega pera itubatu sanure we tuchanure nitobu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chonde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant. But the fuse is about to go boom! Hata kanyakika kathongika wete green. Ala. Nontu matha izeterere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigua Kario kangentera bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongo eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariojo chiwa ndo mekaire ete modugi ndoka imodugi ko yotumelete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene chionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukarania wa nyomba hiyo zozo nane netosa Afya Plus anki menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntima etingana ya kwingi ikuona mengi naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nacho jumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe
Bwaga no tubagwetana mbere kurumira ntito chetu tugicokera kiume giki mutaalamu na gwetana mbere gututariria gukonia menopause. Otavura tugetia ntobombe kwa bakenidi medication na kore bomba kwa bagitetheka tu na lifestyle changes. Na sio lifestyle changes inachomba kwa wotetheria mwekoro na kurigeria menopausal symptoms ila severe ni gento very simple na kinya mwekoro omba kurutha at any time ta rira akuruta engogeni ciake kana rira kubangira egwa ina this lifestyle adaptation. Na chini tambi number 1 ni dietary changes. Tugire tera mwekura kinyibi hormones ta ciania estrogen ni ku affect the bones, the muscles, akinya kwa kentundu watu kanturu ni konyia kiongo ila pengine wa ina ntundu nyingi kamba kutuka niko kiongo nywele utueka very thin. Kore na a change of diet yomba kuwegetethera such symptoms. Now for example, diet is rich in calcium. Tamuno monituga bone soup. Netethagiria kuongera calcium mwere na igatetheria both the bones na muscles cia mwekoro kenomba kuwa symptoms inu ni kunyia. Food rich in proteins. Nionto rama kwa kinya menopause muscles yambagira gutweka weak na rira kiwa gitumira food rich in proteins, both animal kana plant proteins ikamutetheria waka muscles nonto proteins itedagiria waka muscles. Ke lifestyle changes also other than irio kore also type of exercise ira mwekoro omba kwa kirutha na iko ikimutetheria kunyithia symptoms cia menopause. Na oria tukuwa exercise ne bwite kwa regular exercise ira ko intentional kurutha exercise inu kenda ciomba gutetheria both sides kede side ya nkoro na mikiere kama tagandamu yani cardiovascular system kana inya kere ku strengthen muscles na pia ku strengthen bones cia mwiri wako. Ino exercise nation nitedagiria inya ku improve blood flow poreka wege kinyira viungo vya mwiri kila part ya mwiri the brain ikomba utete inya ni utete ku reduce memory loss na kinya to the skin negatetheria the skin na still also with the exercises ni utetheria joints. Intuije mono ekrotio to akinya menopause tugaga ambagira kuwa kiwa na kwa kaya nuntu wa joint pains, bone pains. Lakini amwe ekoro ambe akrotha exercise ino tashia utetheria bones ni utetheria the joints na iwa pains ni kenyia. Na cio ni exercise ta ireko iro shomba kwigwa itetheria ino cia reduce menopausal symptoms. Exercise ta just walking kuthituna maguru ni waigitetheria muno ke bones na kinya ke joints. Iyo ni exercise yomba kinya ire very basic omba kuigitetheria kinya kewa otukomba kutha other exercise tomba tukiaria walking now tuga walking about 30 minutes every day no tukanukuthio kiongagira the number of steps no okay walk just pimbi barabarani. Kirimie kire na mikarira kiume giki tukuritano wikaniria bubwega bwa iratu na socks. Mikire anarua ni ya guturitana gwikira iratu na soksi. Karau ije kwena iratu bitikanagira na soksi jabyo byitagwa mousse na kinya lofa.
indi ukarega gwikira sport shoe na socks maguru jathithinaga ugaikia muruke jo muthuku muno. Irato bia obisi kinyabyo itwikire na socks. Muthijante sana njira indi kungu chokire nkatho cha mwanya mutegere ntuba kuona kanya kugwatana na bautu karura kugwatanira na Neli Kithenji kirente to chia werothe mwena nusu betagwa ntinyari Kenywa tana mbere ukenera mibango ya TV nyuma kalita ate kurajani mubango jwa kwaya kanisa.